Marino News FM. Sisid na. Sisid na. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, kung nais mong sumisid, halika na. Pag-uugutan sa ilalim, sisid na. Kasama ang balita at musika, mag-e-enjoy ka, halina't makinig ka. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na. Venea, sigiya, sambulia kita todo. Move el cadera, todo uwiya Marino. Alto mano bajo, joven pati viejo. Junto kita todo, hace suena cada radyo. Sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid balita, sisid sa musika, Marino News FM. Sisid na, sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Sisid Marino, sisid Marino, Marino News FM. Marino, Marino, Marino News FM. Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marino News FM Management and Staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kaniluang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na. Ano siya? Makurat magoy. Mga ni resulta si kape makurat sa kamay lang. Di ba oh? Oh, siyempre, wow! Murag ginoo ko ang hardworking ay. Ang hardworking, grabe ito kayo ang hardworking oh. Oh, grabe ito kayo. Naglingkod-lingkod ng yapon na late pa din. Oh, siyempre, once again, buenos dias. Maupay na aga, madyong buntag. Good morning, bonjour. Og siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Oh, wow. Napunta sa sama sa aligling ang programa. Oh, buntag sa'yo. Oh, ay mo si paminaw ng balita kay magkairita, magka-stress. Ginoo ko mabuang ko bayot. Diba nagkinabuhi ato mga soke. Wow. Nakaligo na ba nagpamahon na ba nagka-eskwela na patanan? Happy morning. Siyempre, good morning, buenos dias. Assalamualaikum kanyang katahan itong mga soke. Wow. Siyempre itong mga teaching and non-teaching personnel. Diri sa Zamboanga State College of Marine Science and Technology. O siyempre sa among pinilangga o buutan nga mga estudyante. Wow. Wow, nakabalot na. Wow. 67 days na lang. Oh, PASKO na. Pasko na. Wow. Siyempre. Oh, wow. So, Merry Christmas. Merry Christmas na. Siyempre, may buntag. Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Og siyempre sa itong mga soke diya, mga labandira, sinira, mga budigera, cashier, happy morning, o diba? Lalo sa mga landlord, landlady, og lalo sa itong mga borders diya, all around. Mga Zamboanga Peninsula and Zamboanga City. Happy morning ka na itong tanan, wow. Og siyempre, good morning ni Tatang, ni Robelin, wow, diya sa Negros, happy morning lang. Oh, correct. Oh.
Og ni PJ Amokal diya sa front office. Good morning. Og sa iyang baby daw, baby girl, si Mitch Jamang. Wow, Kuya Juan, si Jamang. Ano ba? Og siyempre, good morning mga tao. Ni Raimondo Tobli, wow, ko yung nasa dito. Diba? Basketball player sa SWU, sa Southwestern University. Wow, morning na Joko Rico. Og siyempre, good morning may buntag ni Ana Villa Macan Santos. Good morning sir, pang-shout out mi diri sa Mercy Darian School, Kabatangan, sa mga Yaya Bells and Lola Bells. Gracias. Diya sa Mercy Darian, sa may Kabatangan. Happy morning ka na itong tanan. Ilabi na diya sa may, diya sa may vulcanizing shop diya sa may Kabatangan. Happy I love it. Uy, may ano ba? May lower Kabatangan, may upper Kabatangan. Po, wala. Tama. Ambot lang, wala ko yung ana, diay, correct, diba? Og siyempre, diba, ni Mendo King Sala Colonel. Good morning, bye. Good morning. Diba, wow. Asa na, diba? Asa daw na siya, Nidyo kabaluoy, nako sa kuhan, naroon sa Zamboanga City, sa mga istasyon, sa 106 sa Marino News FM, diba? Check, anong sa ginaburo. James Tano Nunez, mga Tanog Nunez, pamilya sa Mampang, happy morning na Joko Rico. Siyempre, good morning sa mga makita kay Friday ron. Tabi-tabi po, sa all living things and non-living things. Okay, good morning, Majong Buntag. Diba? Siyempre, thanks God, it's Friday. Diba? More blessings lang. Diba? Ang pinakanindot yun. Correct. Siyempre, good morning sa atong suki, mga suki na. Salamat sa kayo. Ma'am Dice White, Sir Eco Salem. Diba? Pasalamat sa pag-invite ka. Mag-birthday sa lang. Ni Mother. Ang mama ni Sir Jaco Salem, ni Rodel. Wow, happy birthday. Happy 81st birthday. Diba? Wow. Happy morning sa Prince Lechon. Dito. Di kay Prince Lechon man. Di birthday man. Di na Joy Lechon. Di ba lang ka doon? Lami kayo kay Lechon de Leche. Di ba? Sarap yung kayo. Di ba? Siyempre, good morning. May buntag. May buntag. Thanks God, it's Friday. Mr. Regan Sitoy. Good morning. Ang atong head sa admission and scholarship office. Good morning. Yung asinara si Romani Cago. Si Absa. Good morning. Happy morning. Ladyo ko rin. Siyempre, ang yung mga anak, mga volleyball player. Wow. Si Andre Benedict Alboro, Jeremy Alparo. Sila absent. Eugene Cabalida, always food, sometimes lang, diba, Siyempre, correct ako mga taklaw place. Happy morning ka na itong talinget-nget na ito, correct, Kumbat, Lipi, diba, si Mandrisa, si Ramos, Doki, wow, si Rapi, si Adok, happy morning na ito, correct, Si Doki, happy morning ka na itong talinget lang, Siyempre, good morning, may buntag. Mr. Roderick Gatre, good morning, sir. Ang atong Vice President, Personal Affairs and Services. At the same time, siya ang among OIC College President. Diba? So, congratulations, sir, kay natong commissioner dito karon for the turnover po. Diba? Turnover. Turnover si Sir Magoda. Ano lang sa kuan, diba? Para maibawaan siya, diba? Siyempre, good morning, may buntag. May buntag. Ma'am Peng, Flago naman Ma'am Peng, atong Director sa Public Information and Office. Good morning. Ayang assistant, si Wilson Benetes. Wow, di ba? Nay na po nag-text na rin, di ba? Hello, sir. Sir? Nganong commercial sa sabon, sir, nga? Nganong sa commercial sa sabon, sir, nga? What? Tanang pamilya na manglabam niya sa among balay nga ako man lang. Mauna. Diba? Hello, good morning, may buntag. Siyempre, Ma'am Marnit Apit, good morning, kasi sa'yo kayo, no? Ma'am Marnit Apit, good morning. Sir Jos Laryaga, Dr. Rescaler, good morning. Ma'am, ang hatong Vice President for Academic Affairs. Dr. Aden Reyes, good morning, sir.
atong Vice President for Admission and Finance, good morning. Og syempre, Dr. Daniel Precortesa, good morning, sir. Sir Rick Manueva, good morning, mga atong head sa finance. Ma'am Naglanueva, may Pablona sa cashier. Mercy, si Beth, happy morning, happy morning, happy morning. Syempre, Ma'am Santos sa HR, happy morning, happy morning. Si Mitch, si Bakbak, diba? O si Abby, happy morning ka na itong talangyan. Ma'am Dennis yung bangon, Ma'am Jessica Velasco, happy morning. Ma'am Ellen Paragas, good morning. Justin, good morning. Diyan sa, diba sa, kasama na to, ano sa kanabuhay na siya. Ate Alibro, good morning. Sir Raymond, Sir Alvira, good morning. Ma'am Lola Arta, good morning. Wow, ingat ka dyan. Anali Gakang, Ryan Gakang, Siskag, happy morning, happy morning, happy morning, dasa sa Rikuso, yung mga silingan, happy morning lang dyan, Napoy nag-text na rin, Dili man siya ko judgmental, sir. Diba, mahilig lang ko mang-describe. Diba, lahi man ang judgmental. Lahi po ang mag-describe. Tinuod yun na. Correct. Di ka mo to? Bala ka. Tuo na lang. Diba? Napadiri. Hoy, ikaw, pag sinayang ka, kumuhan ka. Diba? Pag sinayang ka, kumuhan ka. Diba? Huwag kang feeling broken. Hindi siya kawalan, di ba? Correct. Tinuod niya, di ba? Correct na siya, Ay, gikuan na niya, Gikuan na niya. Gitek sa po niya balik, di ba, Gitek sa balik, ano naman ko sa una, basaon lang, gitek sa magun niya, di ba, Lami daw, higugmaon ang tambok. Lamedyo na ikaw ang tambok kay sa niwang, di ba? Very much! Pero usay, maglibog po ka. Maglibog pa ka sa tambok. O imo ba ng humbaon? Unsa, maglibog po ka. Mas lamig kayong tambok, no? Mag-unsa man niwang, unsa ka, magbulalo ka, mag-unsa mabuto-buto ka, ginawa ko mabuang buhay po na, no? Mas lamig yun ang tambok, mas lamig yun ang tambok, kay, ngayon sila, ako balik-balik ko, kay, text mo ko niya, God, mas lamig yun ang tambok daw, kay nga naman, dili mo lingi aglain, kay, wala man sila iliog, Kaglaro ka. Hello, Alfredo Limpio. Di ba? Wow, so di na siya hugaw. Kaya ang apelido Limpio man dun siya. Alfredo Limpio. Mauni, pangita dong apelido ha. Mauning apelido ha, nga dapat mulansar pagka mayor, congressman, kini siya. Okay, walay mga daotang Limpio dyan sa kanan. Limpio dyan ni. What dyan ni, Baka ang apelido ay Limpio ha, tapos hugaw ko yung balay ni mo ha, bantay-bantay lang dyan ka. Joke lang ha, Alfredo III ha. O syempre, hello, ball show diris, Kapatagan, sir. Sulugoon ninyo. Wow, balik, diba, correct, no? Sa Kapatagan, dito bila ko sa una. Hoy, kamusta mas mayor di ha? Di ba, dito ko lang siya, dito silang plaza ato, di ba, one-man show with Lando Bisaya. Regards ko ni Mayor ha, sa Kapatagan ha, So, walay bukid dito. Kay Kapatagan man, puro patag dyan na siya. Walay bukid, patag man. Hastang ilong, patag. Joke lang! Hoy, joke lang! Lugo mo mo. Di ba? Kilurin kitang kaibigan. Oh my God. Di ba? Nasa ko rin. Happy morning na joke ko rin. Siyempre, good morning, may buntang sa atong mga taxi drivers, tricycle, kuliglig, kamalabal, piyagyo. Happy morning lang. Di ba? Siyempre, atong mga sikat-sikat. Happy morning na tanan. Ako mga sugid sa Barbara. Labi na sa Barangay Riondo. Mabuang ko bayot. Di ba?
Mabuang ko ba ito na sa... Og siyempre, good morning, may buntag. O, diya sa XYZ Food Hub. Diya sa Purok 2. Wow. Happy morning, Ladyo. Diya sa may sambo, no? Na di mga panga. O, sugbang panga. O, di ba na po yung mga kinilaw. Lami, jud kayo. O, ako din ako mukhang kayo. Ako din, sa tinood lang, no? Di na jud ko mainom. Oh, what? Oh. Sigurado ba kayo? O kung lawas, naningil sa kong bisyo, kulirit. Ay, yun, di ba? Oh. Di na jud ko tig-inom jud. Oh. Pero ang tagayan ko, sa baso na 500, mo inom na ko, kuwang sa 500. Uy, medyo ka na ulawgi, di ba? Oh, di ba? Hello, good morning ito mga suki. Wow, good morning. Sir Paul and Ma'am Christina Castro, good morning. That's GNG Tailoring by Castro. Happy morning ka na itong tanan. No, correct ko. May buntag na, mga hapon. Wala gino. May buntag na, murag tag networking ani oy, gino ko buang ko bayot murag ka tulgon pa jud no. May buntag GNG Tailoring by Castro. Good morning. Kamel bagsikan your family. Good morning. Wow, Master Cutter. Kalawang Tanolpa, Salvagondol, happy morning po ng Densyo, si Jake, wow. Dito Pacino, John Mali, happy morning ka na itong tanan, wow. Auntie Annabel Pipanco, Uncle Lee Pipanco, diya sa Sherwood, Sambol, happy morning lang, yung mga anak. Siyempre, Sir J.M. Mario, Jen Angelaca, happy morning ka na ito. Mami Elisa Lapina, good morning. May punta ka na ito, labi na sa Barangay Sambod. Happy morning ka na itong tanan, ingat-ingat lang. O, siyempre, sa ako mga FB friends, hello Jerry Garcia, happy morning. O, di ba, wow. Og siyempre, good morning. Oh, di ba? Oh. Ay, Nadia, ay, oh. Hello, good morning, Mami Arjen Fajardo. Oh, di ba? Wow, lamig kayo. Diya sa Skybox Coffee. Oh, diya sa Upper Dulian. Oh, correct ka lang. Lamig jud ka ayo. Oh, di ba? Wow. Oh, correct. Oh. Lamig jud sa matcha. O sa ano, sa kape Americano. Di ba? Kape Americano lang yan. Black coffee na din siya. Pero lami. Ano sa kinabi, O, siyempre, sa Raspat Choy, good morning, Auntie Channel Pardo, BGMP. Diyan po si Mami Arjen Pardo. Sila na diya. Papa John, si Mamang. Si mga sigbin diya. Pagawsa na diya sa Raspat Choy and Skybox Coffee. Happy morning ka na itong talingat lang. Siyempre, naligaw masakit po. Kung balikod sila kay Kuso, kay Radio San Siguso, no? Mga Gakang family. Happy morning, di ba? Wow, good morning! Ma'am Jolan Gonzalez, happy morning atong heads mga unit, Jel Calimoni. Wow, Ate Jabra Cross, Jerlo Reo, good morning, happy morning ka na itong tananing at ingat lang, wow. Siyempre, good morning ito masuki sa Magay, diya sa Happy Convenience Store, diya sa Tamaria, happy morning ka na itong tanan, diya sa Tagas Market, wow. Diya sa May, bukod Diyos, diya sa number 13, mga Enriquez family, wow, sa siyempre sa Hamja Eteri kay naminaw dyan na, diya sa May Market exit, no, na diya pagkao mga Muslim, mga pialang, basta man na, basta Muslim, basta lang sa kanabuhi, lami jog ka ayo, diba, good morning. Siyempre, good morning, may buntag, tabi-tabi po, good morning, Swerte, Lucky Charm, Friends Lesson Fast Food, wow, hello, Ate Faith, kasumayo, happy morning, wow, sexy ka gabi, wow, all black, John, diba, all black, diba, siksik ayo, pero ang paa, ko. Ang paa lang, ko, puro kunot. Wala, joke lang. Happy lang ko. Wow, pati Marin din, Henry. Good morning. Si Marvin, si Master Chopper Ronel. Happy morning sa Plains Nature Passport yan sa Maysada Street, no? Before sa Avalo, di ba? Sa City Mall, tapos Tornlet gan, nadiha, di ba? Lamig yung kayo. Siyempre, ni Alian. Ni Aliana Del Carmen, happy morning lang. Ni Kogan Lacuachero. Siyempre, ni Chrissy. Diya sa Waray, sa may tituan. Happy morning, my friend. Mata na.
Og sa inyo, Ma'am Day, salamat sa wisik. O, ingon si Chrissy. Alas ka dito ka na wisik. Napiskan ka. Hoy, Ate Chrissy, napiskan ka. Di ba, napiskan ka. Napo diri. Nasuko diri, Gigabaan ka, gaba na. Gaba na, nganong idiri, gito. Gaba na nang gi-ulcer ka. Kay magulat pa magkasiyang chat, og eat well. Murang kag naay gamay. Ginoo ko man gi-ulcer ka, gabaan, mirisi. Hoy, tinuod yun na, ha? Tinuod yun na, Tinuod yun na nga kuan. Eat well daw, eat well. Magutulat ka, hoy, ginoo ko. Pag-ilom da. Kulirit, sa di ba? Aroy, mabuang ko bayot, sa Napo diri, nakita sa pala, di ba? Sige na, si tag duty ani. Wa man tayo dato ani. Sige tag laban lang, kinabuhi. Maski, di ba? Sige na, tinuod na. Magkuki dyan ta. Sige naman taglabas ko na bisag wala tayo kaaway. Laban na gapon. Sukol. Hala. Sukol. Lalaban tayo. Manapila kanindot. Kanaboy. Ayaw dyan surrender. No retreat, no surrender. Sulong dyan para walay problema. Punitin ang sedo. Check collected by. Diba? Nalapod din nila. Diba? Dagan dyan ay maka-high blood, no? Nalukon, mga bagay nga nakaka-high blood, di ba? Hoy, kanang balot, maka-high blood ng balot mo, di mo siya maka-high blood ng balot, Sigurado ba kayo? Maka-high blood na, magsigag kaon, maka-high blood yun na, syempre, kanang baboy, no? Kanang pork, pork chop, mga lechon, di ba? Maka-high blood yun na, labi ng lechon, no? Maka-high blood yun na, grabe dyan, maka-high blood ang lechon. Labi nig-abot nimo tapos bukog na lang, may blood ka, ingara po ni, di ba? Mga crabs, mga lukon, di ba? Mga bagay nga naka-high blood. Asawa nimo, o maka-high blood, mga asawa nimo, ingara po ka, mga bagay na, di ba? I'm feeling good. You are not allowed. Hello, good morning, mga buntag. Hello, sa Bato Kibra, Darcy Manyosa. Good morning, happy morning lang. Ma'am, nahi nila basta mga sapatos, mapayong, mga bag, sa mga pure leather ng sapatos, pwede ka mag-made to order. Wow. That's hello, mga sapatos. Good morning, Talon Barbershop. Good morning. Siyempre, Mami Talin si Toy, ito mga sukid, I'm the Ashin. That's sa mga kawit, mga sitos, family. Good morning. Siyempre, good morning, may buntag. Ativit Pailan family. Good morning sa Ayala. Good morning. Siyempre, good morning. Best Blood Flores Yard, yan sa Dakon Belisum sa Sabdun sa Rico. Happy morning ka natong tanan. Wow. Hello. Si Jerry Garcia, President mga Garcia family. Good morning lang. Wala dyan ko absent. Correct. Wala dyan ko high blood migo. Basta makita lang ka na. Tika, What is that? Ingon si Jerry, wala dyan high blood. Sa makita anda ko niya. Wow. Usama ko, bitalok. Bitalok, tambal sa high blood. Gara po ka. Nasa kinabuhin. Kasi isiday ko na, diba, kinabuhi lang dyan, siyempre, good morning, may buntag. May buntag, Mother's Day, good morning, kumasilang, Mother's Day, hi, wow, George, good morning. At iban may kontrang tumanda, Bis Chang, kumaring luksan. Chang, guys, tumit parila, good morning, wow. Siyempre, itong mga pinalangga, mga butang, driver, wow. Julie Balumi, this is Sebastian, si Dondo, si Jula, happy morning ka na to, Nan. Si Almiar, happy morning, si Vincent, si Joven, happy morning ka na ito tayo lang. Si McCoy, si Jay, at mga mentors. Mother Glory Trey, good morning. Ma'am May Omar, German family, good morning. Siyempre, Ma'am Dana Alian, happy morning. Don't call maton, happy morning ka na ito tayo lang. Diba? Cedric, Lester, McCoy, Isidro, Nel Centro, Island, KK, wow, siyempre. Ivy Pada, Daddy, Romeo Maligaya, happy morning ka na ito, Mami. Dana Apa, good morning. Si Jackie, diba? Enjoy everyone's good morning ka na ito tayo lang. Para kay Pasko na baya. Okay, Peñero, Blur Jack, Saril Kasay, Manite Flores, good morning, Jerome Flores. Happy morning, mention na, ato nang i-mention, Capital December, Pasko, ginawa ko mabang kuway pa. Baka magkonsensya na sila, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Di ba, may buntag, yes, Westman Kong, sa mga Naval Command, happy morning lang.
Ingat-ingat lang. Captain Guids, diya sa may Malagotay. Si Sir, diya sa Kampa Bindan. Happy morning ako sa Edwin sa 6 Arsen Bang sa Edwin Andros. Happy morning. Pangs Panganiban. Kanigakayan. Happy morning. Major Gakayan. Colonel na ba? Major Gakayan. Happy morning ka natong tanay. Ingat-ingat ako doon. Pagkanindot ko, no? Aray. Parang nagatagsuki, no? Naala doon na. Mention nila kay always na, di ba? Napo diri. Sir Lando, paitaning dili ta photogenic Sir Lando oy kay og mag-selfie tag kalima. Mag-selfie tag kalima, mag-delete tag kaunom. Wala dyan, napadyo diri, Ay, ginawa ko. Ingo po diri, Sir Lando, dili po ta kaingon Sir Lando nga bati tagnaong kay, Ilogan matos merkado og terminal. Diri. Og siyempre, good morning sa mga estudyante ni Sir Dahay. Mga chocho, di na ko makita yung garapod mo na sige na buhay. Na yung mga laki, na yung mga tumboy, na yung mga babae, na yung mga tuwan, na yung taga-tawi-tawi, ginawa ko. Tawi-tawi, jutay. Napo diri. Hoy, Sir Lando! Tagpila din ng genuine love kay ako ng tiguman. Naday, genuine nga, gugma. Sure daw, Kuya Juan, tali mo. Mulirit na sa kinabuo. Napo diri, asa man? Di maklaro kay kuang kayo. 2 beses na yan! Di maklaro, garapon mo. Kung ulit manggara mo, ha? Paglaro ka. Og siyempre, good morning ni John Echo is watching. Wow, John Echo, di ba, Ikon sa kani ni Kuan. Ikon sa kani ni Delta. Ikon sa kani si John Delta, John Echo, ni John Travolta, ni John, di ba, Napo din nag-text ako, Sir Lando, pag ako gali magkabalog motor, banggaan dyan ako ng nangugma, ayayay, brum. Mao gali pagpapantay lang dyan mo. Ako gali magkamotor, bantay lang dyan mo. Ako dyan mangitas checkpoint, bantay lang dyan mo. Ayoko! Napadiri. Sir Lando. Ayuha. Ayuha ng imong batasan na di pwede maayo kay walay tools. Hey, feeling good. Di maayo kay walay tools. Hello, good morning, may punta. Katama sa Isabela City and Lamitan City. Good morning. Lamitan sa Lamitan City sa Santa Clara. Mga manggapis, Palumpon family, Anderson, si Chris, happy morning yung mga anak. Si beautiful Hana. Og syempre, good morning. Kulirit na ni mga tawana. Wow, si Eslet. Si Eslet daw. Si J. Car. Kisa pa na diha. Si Amel o si Quinto. Di ba, So, iniglakaw ni mo, magkinto po ka, mag-ana o kinto. Amil. Balian ng Amil, di ba? 5. Di ba? Amil. Di ba, no? Balian ng Aga, di ba? Daga. Di ba na sa, di ba? Balian ng Alat, di ba? Tala, di ba? Balia daw ang nilaslas. Balia ang nilaslas. Kay manay mo buhaton kada buntag, no?
Taga-tawi-tawi. Oh, always tong always tong nilasras. Joke lang, abi-abi lang. Oh. Ay! Nabuang ko, di ba? Oh. Napo diri text. Si Lando, nangita ko sa kong gagaw si Lando. Nangita ko sa kong gagaw si Lando kay mag-inom po mi. Tanaw na to. Kaliwat pa jud tag palahubog. Oh, napo diri. Hoy, si Lando. Oh, na diri, oh. Bulos dayon og dalan kay hapit naman ting butar ay nata ninyo. Ay, habuan ko. Napo nilang mahay dili man gastador magog ka. Mil si Lando, wa na jud ka tilaw Jollibee ani, puro lang bayro non. Miri. Mao na, pala utang man kog gagod. Saksi mo! Oh, my feeling. Dapat diri na sa off. Hello, good morning, Kids, baby. Good morning, Sir Land. Good morning. O, diba, sa Lapu-Lapu City. Happy morning. Siyempre, ito masudi sa Barangay Balono. Happy morning lang. Diyan sa may PSP Gulayan. Good morning. Kuya Roel Maleon and your family. Happy morning ka natong tanang. Ingat-ingat lang. O, diba? O, siyempre, Liboy at Tinig Faisal. Direct Tarusa. Hello, baby love. O, si akong mama, papa, si Tarusa, mga Tarusa family. Wala. Ingon si Chrissy, kisa mo na si Tarusa, Marites! Sana mo, di ba? Oh. Oy, taga, balono na, oy, wapoy magkita na, kabuang lang. Kaya nung si Chrissy, ako ng boyfriend, oh. Ang tanong, kay Wakay Uyan! Oh, pero gwapo na sa Chris. Oh. Kuha sa Facebook, Earl Tarusa, kuha na sa Facebook, pakita sa Facebook. Oh, mo reply ba nimo? Di ba din na mo reply nimo? Oh, kanta ko. Okay. Oh, correct. Kanta tayo, iba lang siya, oh. Ano, kanta. Oh, kanta tayo siya, okay. Oh. Yan! Yes! Giilad mo, kilos no mo, hasta ang mga pangandoy ko. Pila pa kaha ang mailad mo, nganong ing-ana ang kasing-kasing mo. Nakatawa akong nakadungog sa balitang may lain ka na. Bantog sa una, sige kang pangagdang nga magbulag na ta. Lirakin sanang uyab mong asa na ni mo punita. Pila pa kang mga lalaking pahilakon mo pa. Yes! Oh. Yes! Gila-gila ko! Giilad mo ang huna-huna ko,
ang kasing-kasing og pangandoy ko. Pagkasakit sa akong dughan, ang gugma ko nga para lang nimo. Nakatawa akong nakadungog sa balitang may lain ka na. Pagtug sa una, sige kang pangagdang nga magbulag na ta. Kadali ra kinsa ng uyab mong asa na nimo punita. Pila pa kang lalaki ang pahilakon mo pa. Nakatawa akong nakadungog sa balitang may lain ka na. Bantog sa una, sige kang pangagdang nga magbulag na ta. Kadali ra kinsa ng uyab mong asa na nimo punita. Pila pa kang mga lalaking pahilakon mo pa. Nakatawa akong nakadungog sa balitang may lain ka na. Oh, diba? Oy, pag kanino sa kanta na, Merry Christmas, oh. Siyempre ka magkalimot, ha? O, sa record na naman, sa FB po, sa among FB, ha? So, na may replay sa FB o sa YouTube, o, siyempre, Zeno Radio, sa among text line po, ang 0975-073-036. Wow! O, siyempre, ingon si Kate po, shout out sa akong friends, si Parods Osa sa Basilan. Nag-live na siya. Ni Pauli siya for 5 days. Basin masuro niya sa barcode. Ingnan niya. Naman ko niya dito sa barcode. Friday. Watch Friday night. O, diba? Siyempre, good morning, may buntag. Siyempre, nakalimtam. Dugay mo pagkat. Pasasayo ko pa. Dugay pa. Ingon mo mga dugayon mo na ako pag-greet para mga konser, diba? Siyempre, back! O, diba? Sa nagbitay ng radyo diha, wow, sa Infinity Salon, good morning! O, diha sa Maylin Town na, solong na mga kapatid, magpagwapa na, magpaliban na, magpasilit, nagbuhok, kinuwag ko. O, wala sila plancha sa naong, ha? Na sila plancha sa buhok lang, ha? O, diba, no? Manayon nga, balag straight ang buhok, o, balag planchado ang buhok, basta ang naong kulot. Bitawan na sa Infinity Salon. Good morning, Junjun, si Jimar, si Teddy. Oh, siyempre ni Richie, ni Modi, ni Ronald. Ako, Mike Son, ya. Oh, good morning. Good morning. Oh, siyempre, wow. Ato mga kuano, ingat-ingat lang, Jod, ha. Kay Friday karon, weekend na. Oh, wow. Magkugi, Jod. Mabuang ko bayot na sa kinabuhos. Siyempre, ako mga anak no siya, ibalik ko Diyos, ay siyang tantan, happy morning lang. Ingat-ingat lang, Jodo. Sa atong mga suki diya, sa barangay Staglia, Rapi Guanson, happy morning. O, ingat-ingat lang, o. Siyempre, kay Friday karon, o, diba? Always silang gaandam kay Boy Scout ni sa una, si Uncle Ruben. Nag-andam sila mga musika, o, karong adlawa, para ninyo ang mga song tigpaminaw. Mga minahala mo tigpaminaw. Mga kadasig, mga kalagsik sa atong kinabuhi. Wow, dito dyan sa Marino Sepe, mala syagit na. Ako mga anak, Shy Bright ko Diyos, IC and Tantan, Regine. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Wow! Hello, good morning. Ingon si Kuya Samuel. Wow. Hello. Diba? Si Kap Totong. Kap Totong daw. Pangatag pong tubig sa Zone 8. Kaya wala tubig. Hello. Diyan sa barangay Sambud. Zone 8 po na daw. Diba? Wow. Correct. Uy, ako dila sila doon, ginawa ko, di na ko pagkaabot sila, di na ko, gusto ko makapaminaw sila doon, mingon nga, na mo ingon dili sa mong balay, na mo ingon sa mong balay nga, pila mo kabuhok diha, ano dyan. Easy. Uy, basta ako lang ha, uy, pag ako gani,
Pag ako gani namatay, ayoko ng bulaklak, ayoko ng abuloy, ha? Gusto ko sumama kayo para sabay-sabay lingaw tang tanan. Napo dire. Ayoko. Ako ba mo lansar ba? Ako mo lansar no. Mga kababayan, sa darating na lalan, huwag niyo po akong kalimutan. Huwag niyo pong kalimutan ang aking pangalan, Lando Bisaya, di ba? At sisiguruhin ko, ako man po, at sisiguruhin ko kung ako po ay mangurakot, kayo po ay maambunan. Inana tama politika, no? So, ako po ay mangurakot, kayo po ay maambunan. Sharing ba? Baka kung Liar, evil ka. Si Manana, ito ka pala karoon lang, Friday. Wow, Friday, ito ka pala, no? Tabi-tabi po, labi na sa, labi na sa mga Aris karoon, di ba? Aris, kanang, wala ko ay kwarta karoon. Wala ko ay madawat na pinaskuwan, December. Kanya na gara. Ano, bunga ka dyan? Naingon sila, kuliret na sa, okay, ready na, bye. Hoy, kana awa aris, no? Kana lawa aris, no? Ginaw ko magtabag kanimo, Ay, ginaw ko ang mga astral karon, magtabag kanimo to put matters into full throttle karong adlaw. Throttle. Kanang ka ba sa kuhan, kanang nasa dagat, kanang ka ba lamit ka kanang turtle, may throttle din ide. Labi na kanang imong energetic self-motivated engagement karon, mahatag kanimong endurance para complete ang imong task karon on to-do list kanang wow. Sa imong gumagano aris, no? Ay ganun ang mga asa kanang mga month karon mag-occupy na sa imong lively third house of conversation karon. But not without making cohesive unions to your planetary rulers karon. Wow, puyo ko. Das, ang ikaw ro medyo, ang imong lasyon karon, nindot kayo kay magtabang kanimo ang mga star to boost your relationship lang. Wow, bungga man ka, Aris. Ato ning gubon sa imong karera karon. Sa imong karera ba nimo karon? Oy, karon Aris, no, Ginoo ko na karon sa imong medyo na kay mga communication karon, good in communication skills karon. Nga mao na mag-design karon sa imong crucial paperwork karon. So, dapat mo set kag meeting karon with others. So, wala problema na siya. Para mataas mo imong abilidad, your ability to do so. So kung karera pagsigutan, wala jud kay maano siya karon. Okay pa sa all right ang imong character mo karon. Para sa imong palawas mo karon. Medyo na ay Ginoo ko na mga karon na maano karon nga sa imong emotional sensitivity karon, o imong mood mag-swing karon. So, magkabalaw ka sa be aware lamang sa imong moods that can harm your mental health. Matabantay ka, ha? Okay, and the greatest way to relieve, para ma-relieve na imong mental stress, is to organize an expedition or take a walk outside. So, make sure you eat on a schedule. And drink enough fluids lang, of course. Mo din pinakanindot para sa mga pinansar karon. You can rely on effective karon, intuition karon, o common sense karon, labi na sa mga critical decision karon. Sa mga astral karon, labi na sa imong home of assets karon. Nga gusto jud ka to create a trine sa salo. Sa trine og mga sa profit gusto jud ka. So hinahinay lang, dapat maayo ang imong decision during your financial po. Nga na-demand ng complete attention lang nga can be handled karong adlaw, Aris. Taurus. Si Taurus. Kinukbong si Taurus. Hoy, Taurus, no? It is a fantastic time. Kaya mo, Taurus, labi na mag-start kag mag-focus karon o gusto nimo karon. What do you want to do with the rest of the week? So, if you can carve out some time, your schedule to sit down, formulate a plan today. Diba? Formulate lang para wala problema. Sa imong gugma karon. Today is a good day nimo karon, Taurus, mag-create kag new alliances karon, ha? So, hopefully it be serious and mas significant impact sa imong kinabuhi. Someone's wonderful will love you. And syempre, you will love them back para wala problema. Reciprocate lang. Para sa imong karga man mo karon, Taurus, no? Di lagi pa wala laki.
Nga Ginoo ko na imong workplace pressure karon. Nag-increase na siya. They may even take you away from the activities you enjoy karon. It appears karon like you are up against the world. Bantay ka. So you have the idea that you want access around with everything revolves lang. Mulay Ginoo ko. Murag dili maayo imong kargaman mo karon. Para sa imong panglawas mo karon. You can be a deliciously adaptable person karong adlaw at times. So na kay mga enerhiya karon at work right now. It's one of those moments karon. So consider lang mga stretching out your hips and legs para ma-enhance this quality of flexibility. Wabungga man kao. Para sa imong financial karon. When it comes to, kung pagkaisikot na ito ang kwarta karon, everyone has a strong feelings to na siya, Taurus. So, when being one of them, ikaw po na, isa po ka. So, unfortunately nga, kung how much you have, o diba? Or don't have, it determined by factors. Sa mga bati ano. So, dapat aware ka what to desire, nga should only be the beginning of your motivation na Jod. So, there won't be much to unwind lang. So you have to enjoy the small pleasures of life. Ingat lang sa imong gasuson, Taurus, para walay problema. Gemini, di ba? Gemini, no? Gemini. Okay, Ginoo ko, mag-imo ka, Gemini, you are making a supportive connection karon with the self-motivated karon. So na yung mga feature karon is a great of any effort karon. Nga mo na yung magbutang ko na yung spotlight or mga necessitate effective communication lang. So na kay strong desire sa mga material positions karon of the consciousness of the value. Wow, Ginoo ko, buam ko bayot. Sa imong gugma karon, the domain of love stays on the high end. Mabantay sa imong pratulol karon ha. So ako na nag-continue to spark your dynamic. Wow. Subungga kung wala di problema, wa po'y problema ang gugma karon. Okay pas all right ha. So mag-enjoy nimo karon. Bak. Di good luck, ni-enjoy man ay ka, gara ko ka. Para sa imong karga man karon. Kanang imong strong imagination karon man mag-allow nimo nga hatagan ka to give tangible form of vibratory energy karon. So man mag-allow ka nimo to be touched, imong makitaan, imong ma-feel or imong madunggan. So thanks beneficent sexual Neptune, di ba? Ikaw dyan na. So once again po, time to turn your creativity as your most. So karira, basta karira, wala kay problema karon, Gemini, bungga. Pero para sa imong panglawas karon, natulad dyan mo nga imong i-feel karon enthusiastic karon and hopeful karon adlaw. So thanks to the ongoing siyempre sa mga astral nga nagtabang kanimo, but overconfidence could lead to unintended consequences. So spend time sharing your kindness with yourself and those around you in an excellent strategy to avoid moral rot. Para sa mong pinasa karon, ang imong kita karon would be your mind today. Your earnings will be on your mind karon adlaw. Og syempre mo na pinaka-basic aspeto sa kinabuhi of your vocation karon. So you are deserving of what you are worth. So medyo ingat-ingat lang. The second house, earn income, drawing attention of this aspect of your work. So medyo critical ka, kay critical task karon is to instill your sense of accountability karon for growing and blossoming your wealth. Wow, bongga pa. Gemini, pabaro. Uy, Cancer. Uy, Cancer, no. You will enjoy yourself, Cancer. Connect with the people, Cancer. Sa mga kinabuhi karon. So, ideally, biradali, diba? Ideally, your favorite gang, diba? Wow. Correct. Sa imong magkaroon, na yung mga astral energy karon nga ideal for lapar para cultivating a true sense of warmth. Wow. Sense of kainit. Wow, kabugnaw. Because you're ready for a shift for a types of partners you've tended to attract in the past. Wow. So ang imong romantic life karon could take a surprising and exciting turn. Wow, bongga. Good luck. Diba para sa mga karon? Dili kayo clear karon sa mga next nimo nga karon, Cancer, ha? Ask lang advice from individuals around you kung di maayo gani. So request insight lang as many people as possible lang, Cancer. Kay ikaw karon you will greatly benefit po
o if you pay close attention to their advice. So lesson po para walay problema sa imong karera o trabaho. Pero di man na siya bad idea. Di ba? Di na bad idea to look at the stars for guidance on how to proceed lang. Para sa imong asam na panglawas karon. Nakay bunch of duties karon pala i-perform mo karong adlaw, Cancer. But you're not very driven to complete it all. So you deserve another day off karon, Cancer. So don't put too much stress. Ayaw ka palabig pagkapoy lang stress on yourself to complete everything immediately. So, allow yourself to unwind and relax lang para wala problema. Para sa mong pinansyal, dito ka, if you don't respond quickly, di ka mo respond quickly karon. Ginoko na akay, troubles sa kwarta karon, may troubles nga maunay mag-lead nimo in your major difficulties. What? Oh, diba smoothen the ruffled feathers by informing all parties nga mga issues been heard and addressed. So, take it step further kung naakay time, Cancer, para wala problema sa imong pinansyal. So, mauna nga itong first set sa parang adlaw, ha? Si Taurus, si Aries, Gemini, o si Cancer. Wow! Ang unang set nga mapas mo. O, diba? Kaya nga, no? Sila ang nito o una, di ba? Oh. Nakatawa jud ko kay naman ko gikuan diri septic tank service. O di ba? Oh. So akong tawagan akong tawagan dito ba? Kamo tong manuyupay og kuan, boss? Oh, na septic tank service daw. Nanawag ko. Da kamo tong manuyupay og kuan, boss. Da ingon man nag-reply. Gara-gara da subagan ko ng baba ni mo no na. Kaklaro ka. O sa man ba sa septic tank, di ba? Musuyop man na, di ba? Oh. Labaw. Kay klaro ning mo, di ba? Oh. Kamu itong manuyupay o kuan, boss. Gara-gara, sumbagan ko ng baba ni Moron. Mauna, kajawa na happy lang, di ba? Alaan ko naman ito ng ilabay. Wala lang yung bagbag sa gitna. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Dana din ako nagtest. If your boyfriend daw never post about you, di ba? O kung imong boyfriend daw dili mag-post about nimo, it means nga you don't have a boyfriend. Woy, mabuang ko ba yun talaga, di ba? Hoy, tinodo na Hoy, kung gusto na ka na imong balay walay bisita, no? Gusto ka nga di ba? If you get rid of unwanted visitors, wala na day. Secret lang nga, mag-sprinkle daw ka. Imo dang mag-sprinkle lang ka og salt around sa imong balay. Og mulayas, wa jud kay bisita, mulayas ang bisita sa inyong panimalaya. Lagi. Og kana pa ning mga guests, no, dili po na i-open. Di po na i-open ang portahan kung ang mga pamilya nagkaon. Okay, ang swerte daw mo lupad, mo fly out the door. When the door is open, the lock will be the door. When you open the door, the swerte will fly out the door. Dapat you have to close the door so that the door will not be open. So, tinood na, di ba? Na, unsa ang pagniwang nimo? Unsa ang pagniwang nimo nga gamay lang gutom, kaon dayon. Gamay lang gutom, kaon dayon.
Gamingon mag-date-date dayon, kulirit. Og sabihan natong second set sa ito kapalaran ng adlaw. Moments later. Oh, correct. Wow, happy lang na siya. Kidding! Oh, di ba kinabuhi? Ano si kinabuhi, no? Di ba? Oh. Sao lang mo? Ang sa pag magniwa nga, gamay gutom kaon na po, di tambol ito. Yawan, tani mo uwing gara, oh. Ada, lipay na sila. Sorry nga. Lagi. Oh, di ba, Leo? Di ba? Hoy, gala, Leo. Kaya nangita mga kausapan ko, Leo, ha? You're looking for a change, inspiration, or kinapag mo breath of fresh air ka na lawa. Oh, and should be wary of your impatience. Pati-bantay na dyan ka, ha? Pati-bantay na dyan ka. Dapat i-allow na imong mabutanga, allow these things to come to you instead lang. Oh, sa imong kumasa mo ka layo, na yung mga energy ka ng layo, that romance goes towards you, towards more playful flirtatiousness. Wow! Kung wala ka dili ka mo sure where to start looking for that special someone karon. Try to join lang sa mga online organization nga mo share lang ang mga similar thoughts and values nga medyo that those you hold and siyempre interested in. So wala kayo sa online na lang daw, networking na lang. Para sa imong karakter mo karon. You've been setting the framework for a major project karong adlaw, ha? At work karon. So it will start bear a fruit karong adlaw. Wow. So ang actual nga danger ana is that you don't identify the indications, indikasyon na niya. O siyempre, ma-discourage, become discouraged and lazy as a result. So, batay-batay ka, imo dyan ang inspection mo right problema. Para sa imong palawas ka ron. We have to begin to pay attention ka ron sa imong limits sa adhering sa more well-planned health regime mo ka ron, Leo, ha? So, taking care of oneself sends a message to others that they too. O, di ba? Payapi lang, Jod. O blood circulation, pati sa imong blood. O siyempre, an adequate water consumption lang. Para sa imong pinansal karon. Ang imong mining karon, reach underneath the earth's surface karon, with nothing but your instinct to guide you. Pati, oh. So there isn't even a speck of something dazzling to encourage you. O, pero nakabalaw ka, instinctively that ang imong kayamanan karon are buried so deeply under the surface that your intuition is a sole indication. Oh. So ikaw rin mag-ano. So follow lang. Continue to follow it. Oh, follow it. Follow. Follow it. Follow bait. So lang. Virgo. Na yung mga kanalo na yung mga effective interaction karon. Medyo dili maayo kayo. Crucial kayo. So you're making progress karon business karon and might be rewarded for a bonus or advancement karon. Mao na resort sa imong mga endeavors karon. Para sa imong gugma karon, Virgo, your words are genuine. Your words are genuine karon. Og sabi and the advice you provide sa mga tao comes from a bottom of your soul. Wow, Virgo. So it is one of those days karon when it's better to be cautious lang than to apologize later. So ayun, matibantay na juga saan sa mga desisyon. Para sa imong karakter mo karon, you'll be creative and ambitious karon dawa, Virgo. So there seems to be an excellent mix karon, moving up the business ladder because you may discover some mapag-ong mga approaches. So new approach to have your role recognized and rewarded for your achievement. Wabunggang imong karera, ha? Para sa imong panglawas mo karon, imong madiscover ka sa kalingon karon the role of an instructor karon adlaw. So, bigla provide others with really useful advice lang, especially in the matters related to health lang. Patay-bantay na jug kang. Oh, ha? Patay-bantay sa imong health, Virgo, ha? Oh, baka ikaw lang dyan makuhan. Basta tubig, yoga, o some slight exercise lang. Para sa imong pinasa kanon, ang yung instinct plus intelligence ni mo kanon will become very helpful ni mo kanon. Labi na kung money o financial pagkasgutan. So incorporate any fresh knowledge and you get today into another larger narrative. Oh, so para walay problema sa imong business o sa imong financial, Virgo. Libra. Libra kung lawa is a perfect day ni mo, Libra, for you regarding sa imong professional and personal life kanimo karon. So you can begin something new karon, complete a project that consume much of your time. Wow. Or catch up with your family. Wow, bongga. Para sa imong gubag karon, Libra, no, you might be reminiscing about former connections karon adlaw.
So you could find yourself ay magkitang sa malingon karon na imong ma-remember mo ang former relationship karon or a friend of body you don't see very often these days. Wow. So na yung mga recollections. Medyo intense, elicit a vivid sentiments. Wow. Para sa imong career karon. Hoy, make sure nga you don't overdo anything karon adlaw, Libra, ha? So, masayo ni mo it be easy for you to overspend yourself in the work karong adlaw. So, and there's a narrow balance na ay mga narrow. Narrow. Igsoon ni Nara, narrow. Balance is stuck regarding dedication and obsession lang. Para sa imong panglawas mo karon, don't stress out. If you're really busy karong adlaw, Libra, ha? So, it could end up being one of the most productive days ni mo karon you have in a while. So, the celestial force running to you karong adlaw, dapat you have to accomplish. Everything will be completely with a plenty of time to prepare lang. Para sa imong panglawas. Para sa imong pinasa karon, may the day of unexpected disclosure karon, discoveries karon adlaw, Libra. Today's a wonderful day nimo to pay head to what's going on your local area lang, Libra. So, imong ma-discover karon something regarding a fascinating incident karon, Libra, if you observe attentively. So, hinahinay lang, kay the knowledge nga imo na might be beneficial to you in several days, especially financially, Libra. Oh, wow, bungga man, kuyawan, di ba? Scorpio! Scorpio, karon ang mga astral karon nag-moves into an intelligent kantawat Scorpio. So nag-form siya mga invigorating alliance karon with driving Mars. Mga tagan mo plenty of energy and ambition karon. So karong adlaw Scorpio, no? Ang imong consciousness karon and courage combine mo na mag-protect you from any problem. Wow, bungga. Sa imong gugma karon, if you are natal chart karon, maka-indicate nimo a rich emotional life nimo karon Scorpio, og imong profound ang imong relationship. So everything from the news headline karon of romances, manay makahatag nimo impact karon for more than it does matters. Wa bungga ang imong kuan. Para sa imong kara karon, so na mga transit sa public 10th house nimo karon power to the karon. Wrapping up your self-driven Taurus. So make sure lang na mga interesting aspect karon along the way. Wow, bongga. Mga contacts and coworkers from the past may surface or present you a fresh prospect. So okay ang imong karera karon, Scorpio. Kasi mo palawas ko noon. If you are not looking particularly well karon, so recommended that you go to a professional medical check-up karon adlaw, Scorpio. Even if you are on a busy schedule, it is possible to a quick check, right, about the vigor you require. Wow, bongga. Sa imong pang binasa karon, revise ang imong pamaagi karon na your work out, your budget. If your expensive are excessive karon, and your profits are poor. Di ba? Bantay-bantay ka. So, na yung mga previous sa mga investment karon nga may not-have yielded the expected returns lang. Make sure nga ang imong mga expense karon, investment are organized. Nga you don't exceed the permissible margins para walay problema sa imo. So, manam na itong si Kansit ang parang anong adlaw, ha? Correct. Si Leo, Virgo, si Libra, o si Scorpio. Wow. Ang ikaduwang set na mapas mo karon. Tinoodan ni, tinoodan ni siya, do. Bada na siya, no? So, ayaw na butang og kwarta sa di na mabut, waday kwarta sa table while eating. Tinood sa dahil siya, correct, ana siya, Dada pa, mag-leave daw ka. Mag-ampo ka a few grains of rice inside a sack. Imo dang hiktan daw. Hiktan it, tie it up. You have to tie it tightly. So that your guests will not consume your entire preparation for them. Para di mahurot, ipaha ka na sa, wag ka na sa, magkanaligaw pa ako, samda, imo jong hugtan, imong hugtan o gikot no, para una kay prepare din na hot doon sa imong guest, kulirit. Tuo, ugot mo ni mong guest, tuo ka na,
Labi naglami mong sudan, di Hot Wheels! Di ba? Oh, correct, oh. Uy, nabitaw, oh. Uy, nabitaw no, kanang imong kanon, imong sudan. Oh, natinood na siya. Tinood na siya nga kanang kuan. Tinood na siya kanang, di dyan na mahurot. Oh. O kanang mga Kristyano lang nga imong butang sign of the cross. Ano siya? Uy, tinood lagi. Ano siya, oh. Ana, may naman ka nga, Aba Ginong Maria, napuno ka ng grasya. Diya lang, ano siya, oh. Oh, ina ka na maghikay ka, para, oh, lamian daw, di dyan na maurot sa mga iyong mga bisita. Gito luan sila, tuo ba tanang pasmo tanang Madam Landing. Luan tayo Sir Lando Bisaya, pa kulirit. Oh, di ba? O, wala, nasa 11 nating pangauna. Mother El, sa sudan na to diya. Labi na diya sa Friends Lesson Fast Food. Sa sudan na to diya. Wadi may mga naoy. Kaya manikaw sa lechon, gabig dinuguan kami ko. Abusar na po, no? Hala, syagit, no? Regine! Live broadcasting from ZSCMST Campus, Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pag kanina to di kao, no? Hoy, tinood juday na, no? Oh, kan mangataw juga give a generous discount sa imong first customer of the day. O kana day mga barbershop, mga salon, mga karinderya, give a generous discount to your first customer of the day. Para inyong sales, inyong mga customer mag-increase for that day. O, di ba? O. Wow! O, mapagupit ka sa Infinity Salon. Taba na sa, so instead nga, 100 pesos, imo lang 50 pesos, imong first generous, kanang first ni mga customer. Kanang first customer, so diba ba? Dili po, kasi first, like ako, mapagupit ko, ako first customer. So 50, taga ko ni mong discount. Taga ko ni mong 50 pesos lang. So, daghan yung customer daw mo abot, Sulay daw, John daw sa Infinity Salon. Sulayin ninyo, ha? Kamuta ng mga barbero daw ba? First yung customer. Kung sa mong orasa mag-open, kaya mga naming upat si John Mart. Tinood na, di ba? Kana sa Prince Lechon Fast Food, ang labagay na first customer, diyan ko na yung discount, ginuko, tagalin yung lagkan yung customer daw, di ba? Na dyan na, Prince Lechon Tasty po, na Tasty Lechon, mga spicy yung sipos, sila lang ang 0936-4040314, di ba, diyan sa Barcode Green ang restaurant, for catering the function na lang, 0905-38975, Tapos Mami Arjun, masighatag o kuan, matcha, kape americano, nasa, tanawa, blessing kayo, di ba? Mami Arjun, mangayo, may padalang, Papa Jones, gano'n na. Okay na itong third set sa mga alawa. Friday. Di ba? Correct. Sige na buwi. A few moments later. Naday na siya. Bantay. Diyan magkakuanda po ka. Kanang, kanang manigbuak na ni mo. Magbuak na kag itlog. Mabuang na kag itlog, unya pagkatanim mo sa itlog na 2 egg yolks, di ba? Ginawa ko. Ikaw dyan mo. You will become wealthy daw, wealthy. Wow, anak day, So may tatado ka itlog dyan, atong itapad lang para wala problema. Boom! Ayaw dyan na magkuhan. Ayaw dyan magbayad sa utang sa gabi kay mapobre. Dito ko mabayad. Bahala. Sigurado ba kayo? What? Mapobre daw. Katong nagbayad mo, mapobre daw. Mabidang, ginoo ko. Tinood dyan na.
Sige na, Secretarios, mapas mo tani. Hoy, Secretary, you've got a lot on your plate karon law, but the star says nothing wrong with that. O, papatapatan na juga tayo, ha? Oh, so can have fun because you're something can. But if you want to make the most today karon sa imong enerhiya karon, so I advise na put your nose to the grindstone and see what the magic can conjure. Diba? Wow, papatapatan na juga, ha? Oh, you've got a lot on your plate daw. Pero di man dyan natanan daw. Bantay lang po ka. Ingat po sa imong ka, no? So, sa imong gumakaroon, if you've been hoping to spend some romantic time karon, with your significant other sa imong parte karon, today is an excellent day nimo karon to do so. So, spend the day together in a comfort of your own home or in a natural setting lang. Ato mo sa mas batsoy para nindot kayo dito sa Secretarios. Para sa imong karakter ba nimo karon? Now is the moment karon to pursue karon whatever it is your desire karon. So karon ang imong keyword karon Secretary is ambition. You have the ambition, so go for it. Go for it if it means getting a new job karon. Bantanin para sa imong palawas karon Secretarios, no? If you find yourself giving too much to other sa mga tao karon because you believe that they rely on you, it's time to give yourself the attention to deserve. You deserve. So stop diverting yourself by meeting other people once. So deep breathing lang. Manay magkakuha mo to center yourself karon Secretarios. Wow. Or aerobic lang. Para sa mga binasa karon, kung nyo pala aggressive ko na lawan, it's time to figure out what causing it. Magunsa na agresibo kay ka. Especially if nothing is going wrong. So you have money in the bank and a rope over your head, but you still irritable kay ka. So dealing with mga subconscious mga difficulties karon is easier. Less expensive than ignoring them, Secretarios. Wow, bongga mga Secretarios. Capricorn. Karon Capricorn, karon is a fantastic day mo karon to running in the big race karon Capricorn, ha. Kung na kay purpose, you have a purpose inside karon, you must take progress towards it. Wow, bongga man ka. Para sa imong gumang Capricorn, imong manotice karon nga imong gibati karon are beginning to settle back to the stage we could go where you could cope with them rationally. Kaya you are detaching yourself very easily man, allowing to make more informed choices in general karon. So this is your excellent moment, Jod. Bala na kasi mong gugma. Para sa mong karga mo karon. Today, you ought to be a good day for you karon. Good day ni mo karon sa karila ni mo karon na Capricorn, ha? So look forward lang to more enthusiasm karon and a fresh viewpoint on everything karon. Particularly sa work-related matters para wala problema sa imong trabaho. Para sa imong panglawas mo karon, you're around your body karon, you're quite inclined to say everything in your mind karon, Capricorn. So to keep your emotion in control during this attempt to channel excess emotion karon o ang imong enerhiya karon in the fitness center karon and a deep meditation practice lang. So then, siyempre, ma-refresh imong routines karon from time to time. Wow, bongga man ka. Para sa imong pinasal karon Capricorn, no? You possess karon inherent leadership karon qualities karon, and today is an excellent day nimo to put them to work. Na kay mga leadership qualities karon. So you have the conscious provision to take initiative to put your vision into action. So man na kay mga kuya-kuya pa, however, na yung mga accomplishment karon provided you to courage to follow sa imong gustos kinabuhi. Para na sa imong financial o kwarta, Capricorn. Wow. Aquarius. Huy, Aquarius karon Ginoo ko, it is possible ko nung karon sa Aquarius na prospect of potential progress karon or pay boost. Pay boost is on your mind right now. So nag-imagine ka for future goals. And syempre, mag-anticipate ka sa imong task karon. That require more work. As well as to sharper focus task karon. Sharper focus karon. That's what you're used to. So, ayaw ka, don't get to work up over it lang. Ayaw lang ka, Aquarius, para wala yung problema. Para sa imong gugma karon, set your rates aside and laugh a bit. So, dapat i-convert imong energy karon from one of intensity, abrasion, or causticity, or to the light-heartedness and joy. Wow, bongga man ka, Aquarius. Joke lang! Ginawa ko buong kabayuto sa
Para sa imong character mo karon, you must like begin the day having a fantastic day sa imong work karon. So can do mindset lang. Wow, bungga. So you're pretty accurate karon regarding this mentality. So performing every task with a pleasant mindset lang. Manay pizza. Wow, bungga, wala problema sa kanila. Wow. Para sa imong panglawas mo karon, Aquarius, no? You might feeling compelled karon to venture outside and do something athletic due to this cosmic energy karon. So if you already have kids, today an excellent day to accompany them to a basketball court or introduce them to the sport. Wow, bungga. Oh. Now, bayot man niyang papa, di mo kuyo kris basketball. Pakuyogon kay mag-cheerleader. Para sa mong financial karon, Aquarius, no? You have a great deal of finance work karon, ha? Karon daw, be happy with you, what you have achieved. Oh. So keep an eye on your daily expenses lang today. So try lang na to exceed your limits para walay problema. Oh, anak siya, Aquarius. Oy, gano'n ko, Pisces. Oh. Oy, Pisces. Oy, karon Pisces, no? Medyo naka-forming a stimulating link karon with a self-motivated karon. Wow! Dapat imong gamiton imong energy karon para ma-engage with the following karon, Pisces. So, reach out to friends and push ahead with projects that center around your personal brand. Wow, bungga! Oh. Personal brand, ginamos, personal brand. Para sa imong gugma karon, Pisces. Ay mga healthy boundaries karon are crucial sa imong relasyon, ha? Oh, but you may have trouble establishing them. O, diba, Pisces? Oh, you must now be prepared to sit down with your partner o discuss. Imong i-discuss mga various aspects karon sa imong relasyon. Which you are concerned. Para wala yung problema. Oh, karong adlaw, today is a great day for self-improvement ng Pisces and your partner openness to your ideas. Wow, may istorya mo doon para sa iyong bantay katul. Ay nang lucky katul. Character man makaron. Ay normally you have a subdued and gratifying energy karon. Nga medyo that's also influenced by the energies around you. O manay mga planetary transition karon driving you to stretch sa imong boundaries. So keep in mind lang to choose your words wisely para sa imong professional progress as ang kalibutan karon na provide nimo with a gateway of truth to enter. Wow, bongga. Para sa imong panglawas nimo karon, Pisces. Tungod sa imong rigorous regimen karon, you must give special attention to your feet and legs. Oh, di ba? Regimen. Oh, di ba? Oh, di ba? Oh. You have a job that involves a lot of running. So be cautious lang ha, imong job. Sugon ka, dagan, kanadali ka, dagan. Oh, bantay-bantay lang. So eat healthily lang and improve your nutritional habit para sa imong panglawas. Wow. So give yourself a massage or take a warm water bath. Wow, social. Oh. Para ma-experience mo any discomfort lang. Oh, wow. Para sa imong pinansa karon. Karon daw you can be interested in ethical investment karon or just doing anything with your money in general karon. Oh, if you're thinking about investing or making changes karon, Pisces, make sure nga imong kwarta karon goes to the right place para dili ka magmahay. Kay mao ni method karon will increase sa imong revenues even more. Wow. So naman nato kabalala karong adlaw, tungod sa tambal. Og di siya pwedeng gamit ang tambal sa unsa nga klase nga sakit. Oh, if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transactions. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, pakpak ka na ganoon. Pasmojog ka. Ay, mauda na, no? Kanang magsuot kag sinina ba? Kanang magsuot kag sinina daw, nya imong na-discover nga they are inside out, na bali. O, di ba? Oh, so it means nga, makadawat to kag kwarta shortly. Di ka kabalo ba nga, nabali da imong sinina, no? So, wag ka balo ba? Usab na nga, makadawat to ka og kwarta shortly daw. Di ba? Wow! Oh, correct. Anak ba? Kinbuhi, oh. Oh, ay, ginawa ko. Unya na. Kay magkuhan ko. Mangita ko kuhan. Wala.
3, 5, and 9. O man mo, are mga unlucky numbers. Ala, oh. So, wala lang, 69 na lang, oy, 69. Hoy, ayaw dyan mo pamuak, ha? Ayaw dyan mo pamuak. Oh, kay breaking a glass daw. Breaking a glass on Friday. What? Ma, magdala ka na. Will bring the person bad luck for 7 years. Sigurado ba kayo? Oh. So, ayaw mong inom mo ka lang mabuak ka. Kan plastic na lang. O ka na. Ay, ginuon ko. Ay, nakurat ko. Ay, labing pagkurat ka. Oh. Oh, correct, oh. Ayaw, ha? Mga 359. O, daw nga, makabuak ka ron o glass ka nung Friday. Makadala, oh, bad luck for 7 years. Oh, malukoy taong ka ba? Mura mo tag... Mura tag nangutang si Sayes aning, ha? Kung nag 7 years in deduction. Joke lang, ha? Hala ka na ni Otto na nga. Sila ko rupin nato ng ilang bala sa gitna. Regine! Ito ang Tunog Marino live broadcasting from ZSCMST Campus sa Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Okay, wow! Pagkalamit ko paniod to na Jod. Mag-exto na, muli na si Josh. Kaya alas 12 na daw. Happy na. Salamat guys. Salamat po kayo, ha? Wow, yun ko, di ba? Love Skybox Coffee, di ba? Pag-special passport, Karot Bachoy. Siyempre, Barcode Green and Restaurant. Wow, itong mga friends sa Lamitan City. Happy morning na ito na, wow. Atong hearing karon for the weekend. Para mo daog ka. 434 og 122. Wow! Congratulations! Siyempre, napunta na lamin na weekends na po. Salamat sa kanyang pamino, no? O, siguro pa yung napunta ko. Ay, mo kalimutan. Ay, bye-bye, Diyos! Siyempre, sa may kalimutan, top 2012 by Uncle Benny Fajardo. Alauna, Heart to ating Papa Joms. O, siyempre, alas 3:04, inquiry lang po sa Social Security System with Sir Nap Rabanal. Wow! Siyempre, salamat sa mong sa broadcast operation advisor ng si Mr. Renato Sohor. Siyempre, ang among station manager, wailain ang Guapito. Wow! Kukihan, buutan, matinabangon. Wailain si Dr. Reynalyn T. Dahay. At siyempre, di ba ang among broadcast technician wala si Mr. Robin Cute Fajardo. Ay, wow, labit mo baklang gara ka, pati ka ako, pangit ka akuhan. So, wala po naman malipta pa katawas, hinan, gitik sa kawalangan. Walain sila nung Bisaya, dawan. Sakon pa magkatupngan, pero nabuhan, ang gitik-gitik pa siyaw. Ang Bisaya, diyan sikat ng estasyon, nagkakusog na. Wailain ang 106.7 Marino News FM. Happy weekend, God bless us all. Mua, tutu.